srca, pola miliona srca. Svatko ima srce. To je središte, to je mjesto odluke i mjesto saveza i susreta s Bogom. Kad je Božji narod ušao u obećanu zemlju, Jošua, njihov voditelj, njihov vođa, je tražio od njih da odluče kome će služiti. I on je za sebe proglasio, za sebe je rekao nešto što ćemo mi danas ovdje proglasiti za sebe. Ja i moj dom služit će Bogu. Možemo zajedno. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Još jednom ćemo proročki to proglasiti sa ovog mjesta. Ja i moj dom služit ćemo Bogu. Amen. Hvala dragom Petru Buljanu. Poznajete ga, Božja pobjeda. Hvala dragi Petre na ovim riječima. A sada vidimo vaše ruke. Držimo ih dalje prema nebu okrenute. I da čujemo jako kako pjevamo našem Bogu. Neću izdać ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja. Neću od tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se voliš za mene. Neću izdać ja